Irisa singbo ahan makta government job explanation iko no khurumjari ngasi ju mayam gidam te yamna kanarba government job information update ama pudun laksadi bank the clerk entry gi job vacancy lai hoji IBPS na gadak toba IBPS clerk 2025 ki form thare asigi exam si thara matung da koina thang changbe aba bank sing je Punjab National Bank, UCO Bank, Canara Bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, Central Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Overseas Bank kana bank makhal mayam leiri ko sigi list of participating bank chi ju loina video sida khangan jarage last date karam kandno aduga Manipur ki vacancy separate 31 jo piri ko interview ki process yaude exam center Imphal ta gani adugi matik opportunity leirba job vacancy ama lai ni ko si full detail explanation torage mayam na channel si naw thena bi subscribe ma di video si like to send biramu graduate lorba candidate sing loan apply to yagani sigi job vacancy asi salary su 40,000 plus tum phangani ko monthly aduga posting su isa gi anakba lam jaga da koina preference khanbagi matungina anakba nearby bank da ta doini ko yamna opportunity leba job vacancy ni both male and female animak loine apply to yagani sigi post vacancy asi last date se 21 August to ogani magi exam gi matam asi prelims ki exam je October da singani ko mains exam na November da singani haina notification da direct yaure last date se 21 August to ogani ko adu education qualification je graduation lor candidate sing yagani graduation lor gi matam asi August 21 fogi mamang lor candidate ogedawni ko degree valid mark sheet natragana degree certificate leba candidate sing ogedawni computer literacy hana changi ko computer je haiba computer ge knowledge leba candidate ogedawni sigi computer knowledge leba se certificate paiba orisu ai natragana diploma lorbo orisu ai natragana computer gi operation da degree lorba natragana degree in computer language orisu lo yai natragana high school level or college level da computer natragana IT gi subject oina tamakpo candidate sing oiragadi apply to boda yagani hamni ko so sida computer gi certificate ama tongana form thajin bada changbadi changdi ko form thajin badi kem changde hayangwai computer je haite habagi si khaki wani ko sida proficiency test and language proficiency test so English or Hindi or Manipuri language ohum Manipuri gi piri ko do khoi gi Manipuri da loina oirani sida Manipuri je iba paba translate to ba ngang ba haibra si tangi test ne ko sida mark kaim leite ko test limit si 20 dena 28 year for ogani relaxation 5 years legani SCST gi OBC gi na 3 years legani PWD gi na 10 years ki relaxation upper age limit legani lower age limit 20 degi hantaba candidate sing apply to yade magi form apply to gi application form fee SCST PWD gi na rupees 175 ogani general amadi OBC gi na di 850 rupees ogani online payment ang ogani ko selection process aham the prelims learning mathang mains aduga language proficiency test toruga merit list lepaga document verification lepani ko hybas magi jo interview sida job ki interview process ambu yaudi ko no interview ni sigi 100% weightage merit list se mains ta 100% weightage ni ko prelims ki mark se count toroi adubu pass to dobdi ade ko mains ki exam je khatane yenga moina mark pi doje interview ji yaudi ko yamna sida yamna opportunity laiba fadana thabak ji damakta preparation to hona ba candidate sing gi di yamna kwaidagi nungairaba job vacancy amani ko bank the clerk oina thabak togdini magi prelims ki exam pattern ase multiple choice question ni sida separate time piri ko separate time ni aduga separate cut off loi legani ko sectional cut off loi legani cut off se overall cut off legani sectional subject wise ki cut off legani English ki 30 marks 30 minute 20 minutes ki manung da 30 question 30 marks ni maths ki jo 20 minutes tang pi gani 35 question 35 marks ni reasoning jo 35 question pi gani 35 marks ki to gani si jo 20 minutes ki matam tang pi gani 100 question 100 marks 60 minutes katani ko sectional timing ni ko sida English ta khoina matam save toroga maths ta thada ge reasoning ta thada ge habdo yadawni mains ta jo objective type question ni multiple choice ni sida descriptive yaude ko ida subject ahen mam yore mains ta di banking awareness na ko general financial awareness banking awareness to ni ko 40 question 50 marks 20 minutes ki matam khak pi ko general English 40 question 40 marks 35 minutes ki matam pire reasoning gi 40 question 60 marks 35 minutes ki matam pire maths ki 35 question 50 marks 30 minutes ki matam pire 155 question si 200 mark ki to gani aduga matam na 120 minutes pigini ko magi exam sing sida syllabus sing se negative marking loi legani ko prelims ta ju 0.25 ki negative marking legani 0.25 ki negative marking mains ta ju loi legani ko aduga merit list se sectional amadi sectional cut off amadi overall cut off loi legani mark consider to dui je merit list ki je mains ki exam khakta da consider to gani ko मैम थबक की दमक तो होना रिबो रगदी टेस्टबुक की जो हजिक इंडिपेंडेंस डे की ऑफर पी रही को सी ऑफर से
sida textbook hai app sida koina mock test tharaga online mock tharaga exam ga hangai ba question pattern amadi exam gi skill sing do loina improve to ya ba platform ani sigi platform sigi loina textbook pass pro ha si hoji offer lai ko 263 khata sahi ma gi 263 je khak thira matungda mayam sigi thaba khudima ki loina mock test previous question paper na chingba loina access to phang dini textbook yali pass pro lai gi link so description da hapcharam ge mayam lai matam da apply ka panda sangaga T2M have a position view aduga maximum discount 12% gi maximum discount jo fangaga 263 da fangani ko 263 je fange have taragadi akoina Chrome gumba browser dagi lebi ko app dagi lebi no app dagi leiragadi convenience fee rupees extra da 30 rupees ting bani ko adu ting dana ba save tawna ba 263 je oina ba Chrome gumba app se uninstall tawra matungda app yaudar kanda Chrome da oina login tawraga leibi yabani ko sumaina leiro aduga exam sing aji preparation tawbal yagani ko sida IBPS CLERK ki oina ju latest oiba updated oiba mock test series update orga phangi ko previous question paper ju loin phangani aduga subject wise topic wise loina mock thabagi phang facility phangmani aduga previous question paper PYQs su PDF format ta download tawsu yabani ko asigi opportunity je hojik aduk sahi ma da kwadi hongba offer do ni ko hojik lai je offer lai ngai da myam lesin lawro aduga exam sing ji preparation phasana tawiro amuk tang lagi bina live exam khuding lakpo khuding lagi da nate ko amuk tang lagi bina exam khuding ma ki loina accessible or do ni ko IBPS CLERK chi exam sida participate toriba bank sing je kai kyona matam da single exam jina mogi single exam habdi ji IBPS CLERK ki prelims samdi mains se sigi exam jidagi akoina choose to ya exam sing je koina form ma matam da preference on khangi deni ko public sector bank sing PSB sing je pulap yaw dini isa ga naknaba bank sing karamba leiri habdo yeng ga koina preference khan be ko Punjab National Bank nak ngalai hadi Punjab National Bank khan be ai sina serial number 1 da Canara leiri Canara khan be Bank of Baroda UCO Bank Bank of India si leiri sing je loina khan be ko Central Bank of India Manipur duga Manipur ta ya ba bank sing jina mathaka thamaga atai bank sing jina maning da thamaga exam sing ji form je main ba matam da phadana section na me biu Manipur gi separate vacancy lai vacancy gi matang jai video sida loin hajrake salary su 40,000 plus lagi ni ko hojik allowance ting lo yaroga language proficiency test se aduga koina form thajin matam da common recruitment process CSA 15 no bani ko roman figure 15 no bani form thajin matam da soidana ba hona biu ko Manipur gi di English Hindi Manipuri language proficiency test se Manipuri khangadi Manipuri da adum to ba yare ko language proficiency test se akoina 10 da subject se 10 da mark sheet da akoi local language se koina tamabo raga di sigi language proficiency test se tawro exam tokani habni ko yare aduga form thajin matam da kari document change am da photo ama change signature left thumb impression change hand written declaration aduga 10 gi certificate change ko sigi certificate singi format su loina sida ulabani ko hand written declaration gi ju leira sida hand written gi je name of candidate che sida igadam ni ko aduga si marak che ha paroi sida ayara gi sagi full name iran here by declare si iraga si je pajana photo namaga dimension size se maga upload togodam ni ko signature ju koina i matam da black ink na igadam ni ko signature je magi size 10 KB to 20 KB ogani left thumb impression gi size su 20 KB to 50 KB ogani ko akoina sida exam jida form thajin matam da photograph ama ju upload torani aduga live photo capture togani ko live photo capture to matam da ju section gadam ni ko Manipur gi separate vacancy piri je 31 ni ko 31 vacancy ni ida SC gi vacancy de leite ST gi vacancy tariat ni OBC gi vacancy ani EWS gi ani aduga unreserved ki 20 ni ko adubu sida SC gi vacancy leite ana SC thajin ba yadrabra hado nati ko UR gi vacancy je OBC gi ju vacancy oidoni ST gi ju vacancy oidoni SC gi ju vacancy oidoni UR hadi unreserved kanam ta gi reserve leite aduna category wise se SC gi candidate amana form thajile khalo UR gi vacancy lerdi mark bu UR gi karo pu yorodi adom sigi 20 vacancy je sida lerba 20 vacancy je UR have je SC gi jo oini ST gi jo oini OBC gi jo oini UR gi jo oini ko unreserved abne ba kanam ta gi reserve leita ba vacancy have ne ko aduna sida koina apam bank sing je vacancy kyam oiri leirigi have do isa ni yenga Punjab National Bank gi vacancy ani leire sida Bank of Baroda gi vacancy tare leire si singji yenga vacancy jing yenga koina preference so khalaga form apply to the preference melaga pajana yenga min biro ko sida previous mamangi cut off se Manipur gi ni OBC gi 70.25 ogi prelims tani ko ije
SC ST gina SC ST OBC ayamba loina manai ko general gina tongan adubo 70 gi sang sarang na dum si je 60 to 65 adum phangma ngamadi adum prelims tik kadop lan gani ko adu ko koina form je thajum matamda live photo capture to matamda preferably white background helu habni ko mangal phan leiba the duga mangal fazana phangmhamda photo capture to godam ni ko sida sunglass natragana pagi glasses sing photo upa yade tupi upa yade aduga face mask upa yade ko aduga photo je background je blur sat paju yade ko koina form thajin matamda fazana mun yengada basi common recruitment process clerical cadre si 15xb je sida khan gadam ni ko form thajin magi link su ai lona description da available helamage mayamna job ki tamakta preparation to matamda coaching magi course sing dakar lobo orgadi advanced maths tangi course 399 per month siliko aduga maths se lifetime gi ona lifetime gi validity piba course lady 1159 recorded course to recorded course ta all subject ki lady lere mayamna course sing asi yoni bining ba ready pijariba whatsapp number jida text to biro anobo job notification lakpatamda matang sana video semjarake ngasi gidi matang sida I video se losinjarage official PDF ki link su description da available helamge. Thank you.